Kari France pat ka Morocco menta ka step kilayo bandrung syaka quarter final haka FIFA World Cup arajar bonriu haka baga France kalayo banjob da shikul Persia ya ka Paraguay kat baga Morocco kalayo banjob Persia ya ka Kanada dalai lanot. Ka Brazil kan saya kun Persia ya ka Norway haka round of 16 lasai por shibace shiteng men step kat ba ka Mexico kan saya kun Persia ya ka England lasai por san bace shiteng men step kata ka Brazil lane ka Norway kan saya kentu Persia ya ka Mexico lane ka England haka quarter final pat ka Portugal kan saya kun Persia pat ka Spain lasi baar por kan arsiteng men step pat ka USA kan saya kun Persia ya ka Belgium lasi baar por san bace siteng men step kumta ka Portugal lane ka Spain kan saya kentu Persia ya ka USA lane ka Belgium haka quarter final nang ta ka Argentina kan saya kentu Persia pat ka Egypt lasi baar por kendai siteng janmit pat ka Switzerland kan saya kentu Persia ya ka Colombia lasi balang porsi bace siteng men step kumta ka Argentina lane ka Egypt kan saya kun Persia ya ka Switzerland lane ka Colombia haka quarter final te kembang UI haka ne ka bracket ka France pat ka Morocco kiladon haka quarter final kat ba kinegi khatar teliki tim kidang ban yakun ban yorung syaka quarter final Paro kiri jongka pertai ki terang ban job haman ki match ban yorung syaka final pat ban yoraru ya ka title jongka FIFA World Cup arajar arbonriu ki tim kiba idon jingkermen ban yorung syaka final haba page hakane ka bracket nakane ka liang basya pang kadiang ka France pat ka Spain kidegi tim kiba klan pat kiba don cuma kat bahasa kane ka liang kamon kidon ya ka Brazil pat ka Argentina kinegi sauteli giri kidai giri kibala yora teng ya ka World Cup final haki senen kibala dep Henry haka cingele omla ban tip lupa mano ban job ban mano ban rem yole se kinegi tim kiba ngalak deu bakilong ki tim kiba klan Henry kin klem penpan hamar siteng bat kin job penpan kine ki weipat kiri ki bom idon cingkermen